Ассалому алайкум дӯстони азиз, бо диққат тамоша кунед. Мана мо омадем мағозаи сохтмони ҳаки азиз ба насиб бошад. Нархҳои профило қати стройматериал қати шинос мешем. Мана тамоша кунед. Ин ҳамҷа ба лабо ҳастай, портеро ҳастай, касе ба дар кор боша мана ҳамаш ҳастай. Мана ин ҳамҷа ба ҳама чиз ҳастай. Мана лабо ҳамаш заказ қати мегардад. Ина ако мана инаш ҳама акоҳо хизмат дар кор бошад. Марамат. бача чокар неси чия? Ака дозназе гарика ака барои чорво омадан ки ака. Барои гов гусман? Барои гов гусман ака. Хаста кун кани чото овозда нафаҳмдеса. Чӣ кунар бошаи? Ки ака дадак дек бимоне ака. Ордо подо ҳама чӣ мекуна ака. Ҳама чӣ қат кор мекуна асо? Атработка масса кат кор мекуна ака. Иҷа боз масса доранд? О, атработка масса дора ака. Чанд қар расход дораи? 1 соатда 1 литр расход дора ака ҷон. 1 соатда 1 литр расход дорад, а? Мана дӯстоназ тамоша кунед. Гарилкаи бехтарин масла қат кор мекарда 1 соатда 1 литр расход доштай. Мотор қати кор мекунад? 6 та скорост дорад. 6 та скорост дорад, а? Барам ту кани? Ай, макка бина чиқи мезана мана задан шабини мана. тамоша кунед бо мана макка задесте. Макка бина худаш даб зард буромошада. Орша бина зардина буромошада. Мана хе задам мегира бародара мана ин ҷарма вайша мекуна, орда мекуна. Айна миниш ҷарма мекуна ака. خب من همیش علافی کلانتر شم میکنه کلانش کمتر این من همی برای گوسفند مایده میکنه. خب من اینجا زرجت میکنه گیر. خب من این برای جرمش نموندم این همی جرمه انا میخواد ادوات میشه. خب تیم گیامو خب من همیش برای ارد انا میخواد ارد میزنه بعد تیم دامو این همی برای گوبا علاوه کلانتر میزنه شپرگی وای میزنه غوزا پای میزنه کلانتر شم. من همی مایداش برای گوسفندهای بدندان اینمی مایده ها کرم میزنه اینم خیلی مایده وای میکنه اینم خیلی الشکنیش هم خیلی میشن اینمی اردشه برادر انا دیدیم اینا من دست کتی نزدیم خودش داد اگه اینم خیلی اینمی برونوش منا یک دستگیری از شما برادران بعد تماشای ویدیو و کانال علی شرکین در آمده подписаться کنید و اگر از مسکو به تاجیکستان دوشنبه خسار رگر شهری نو طرف قرغان تپه با روی کردنی باشید مرحمت مراجعت کنید. نمی‌جواد سمنت آستای. نه تو کار کردیسه. سی باشد. اما مغازه‌ای ساختمانی اکی عزیز. یکتا مانا. اینم یا اکی بجر مون سودای مانا بجر میمونه. ایشو بنیگاه نمیکنه. اکی عزیز شنوس میکنه. سی باشد. السلام علیکم. اکی نازن شما سودمی. Mana чанд одам пурсид ака ҳамун аст ки профилои арматуроя газ зане гуфт барои ҳамин магазинтон бо омадем насиб боша шинос мекунедтон да ӯзбеки тоҷики газ задан мегирем дӯстони азиз камбудӣ бошад узур айгиҷо сар мекунем ака мана ҳамун ай профило сад кунем набошад профили 10 ба 10 таршина 280 сум 2 таршина 80 сум 8 ба 8 2 талшина 55 сум 8 ба 8 2 3 талшина 60 сум 7 ба 7 55 сум ғавсиш 2 3 6 ба 6 40 сомон ғавсиш 5 ба 5 32 сум 4 ба 4 25 сум 1 ба 8 ғавсиш 3 ба 3 18 сум ғавсиш 2 20 сомон ҳастай хай умуман ҳамаш нархҳои дафтар қатъи метавонад агар аз канали салом регар бошад бо скидка мешавад насиб бошад так o'nga o'yin ekan do'stlar 2 ga 3 qalinligi 2-3 nech pul dedingiz buni 80 so'm sotilayapti arzon bo'ladi 80 so'm ekan do'stlar 80 so'm buday mana 10 bada 2 ba 3 tak mana inamin turbochi aka bu turbai kalon 80 so'm bu arzon meshavad turbai 159 g'avsish 1.8 g'avsish 1.8 1.8 ekan do'stlar
bor ya qaralab ilhomga qo'ying. Nech pul dedingiz? 80 so'm sotiladigan arzon bo'ladi. 80 so'm ekan do'stlar. Tak. Yana nima kerak? Ana aytaylik aka, buni bochkalar bor, Ana. Kermex bor, shlang bor, danimamen. Bochkalar nech puldan? Bochkalar har xil 1 tonnalik 1180 so'm. 1 tonnaga Yazor yasad 80. ana. 500 litrash, 550 litrash 600 so'm. Aha. Xay, 2 tonnaga asta 2500. 1 tonnaga 950. Stiklavat asta yasada 50 so'm. Stiklavotoy voy voy. Reka Keling, hasta, yaqinib ohan kelingchi. hasta, shifr hasta, simen hasta. Reka o'chansimi? Siz tamoshlarga gitsa qadam. Arzon ishda? Ancha arzon. I reka o'chansimi? In reka patoloshni 4 so'm. Patolochni reka 4 so'm buday. Baba. Так. Profillar gitsa qadam asa направляешь hasta. Aha. Tamam çiz hasta. In o'chansimi narxi? Profillar ina 15 so'm. Направляешь 11 so'm. 15 so'm, 11 so'm, 15 so'm, 11 so'm ekan do'stlar. Gipsakardonlar qancha dedingiz? Gitsa qadamda 30 so'm arzon bo'ladi ancha. 6 so'm buday. Gipsakardon. Tak. Mana bu yoqqa mana bu shilanglarchi. Qaranglar qo'yib qo'yda moshin kelyapti. Shilanglar har xil razmer. 32 razmer 4 so'm. 25 razmer 3 so'm. Aha. Siudush 4 so'm, 25 3 so'm buday. Sifatoy narxish. Sifatoy naqsim. Chilish 6 so'm bina. Hafta. I profil cham bor kardesi tonzi. Ha? Baba. Hash bash. Baş baş talışnaydı 50 so'm. Aha. Talshinaydi 50 so'm. 50 so'm ekan do'stlar. 8 ga 8 ekan do'stlar bu. Bu turbalarchi aka? Bu turba 40'lik talışnası 2'lik. Arzon böyle 25 so'm 24 böyle. Chil so'mday talshinash du. 25 so'm. 25 so'm ekan do'stlar. O'shalarga telefon qiling. Armaturlarchi? Armaturlar razmer nechi kerak? Aytingda razmerini. Armatur 16'lik 7 so'm 70 gram sen. 14'ligi 6 so'm 40 dirham. 12'ligi 5 so'm ZN firma. Aha. Uz armaturlar bor 16'ligi 6,5 so'm, 14'ligi 5,70, 12'ligi 4,70. Armatur shomzay ZN 8 so'm hafta o'tmishi va 14 7 so'm, 12 5 so'm. Armaturoy uz pechat dora 16 6 so'm, 14 5 70, 12 5 so'm. Uz Bu O'zbekiston arzon O'zbekistonda. O'zbekistonda uz pechat dora Tojikistonda bo'ladi. Ha, 6 so'm. Listochi. Listlar 2'lik talishlar 360 so'm. Laba. Listo. Talshinash du 360 so'm buday. 360 so'm ekan talshinasi 2. Mana narxi sement. Aka sen ham sement dore. Aha. Mana in taksem Dushanbe aka 50 so'm misha. Bu yo'g'on 400 dore. Tatsen Dushanbe 50 so'm. 50 so'm. Bu yo'g'on 400 dore 55 so'm. Agar bishorga yagon chi mefro'm. Arzon misha. Bu dore mana in Kualun dore Lelabod akajon mana in 48 so'm. In chili arzon. Mana in Kualin Hammash arzon misha. Lelnabod 48 so'm ekan do'stlar. Yo'g'onda nech pul dedingiz? 55 so'm. 55. Ochkoy ham buday do'stona aziz. Tak, chans buday aka? Aka 1200 so'm arzon misha. 1 tonnaligi 1200 so'm ekan, arzon bo'lar ekan do'stlar. Tak. Bu yatonaga asta 4 kunja misha mega va 1300 so'm va ham arzon misha. Bu ham 1 tonnalik ekan do'stlar, 4 burchagi. Nech pul bu? Bu 1300 arzon bo'ladi. 1300 ya 1300 so'm. Tak. Mana bu yoqqa. Mana berum babo 2 tonna, 3 tonnagash buday. O'zi narx qo'shilmayapmi? Mana 2 tonnaga 4 kunja akajon, mana 3700 so'm. 2 tonnalik ekan, 3100 so'm. 4 burchagi bu. Mana yana 1 tonnalik bu malo Aha. 2600. 2 tonnalik bu 2600 arzon misha. Endi 2 tonnagash buday. 2600 so'm bu. Arzon misha bu muomala do'shta. Tak, inamija bash firam buday. Bu qanaqa shifr? Dushanbe. Dushanbe. Sen ham Dunamuz shifr dore.
ay 52 so'm sarmasha top 29 so'm. Selam. Tak, 3 namudi bor ekan. To 52 da 49 dan 52 gacha ekan do'stlar. 49 somondan 52 gacha. Garantasi sinsa agar qoqadigan payt olib kelsa joyiga bepul bitta. Ana agar shkanat jo'shda alishkardan medoday. Va kirpichoy emasday. Bu nechiga nechi? Aka kirpich so'ray Robert ay. Aha. Ay magazin як so'm chiltin ay magazin. Agar xel bisyor darkor bo'lsa dastavkas kalti chand agar gira як so'm bistini burada metem dastavkash durunishdi. Burada dodan chiqadi O, 1 so'm bistin. Ha. Tak. Borib berishi bilan do'stlar 1 so'm 20 dirhamdan ekan. Dastavkasi bilan mana kimgadir ma'qul bo'lsa marhamat. Hech lekin konkretni Robert. Конкретный Robert degan g'ish ekan. Tak, mana 200 litr, 300 litr bochkovo buday bu. Bular nechi pul? 350 450. 350 450 so'm buday. Hamjaba rodbano hastay. Rodbani Tojikiston, Rodbani O'zbekiston hasta. Ina Rodbani Tojikiston, xaltash 45 somon, be sifatash behad zura. 45 so'm. Yakun sortush. Ini durmuş safed. خیلی واسیری نیست درست سفیده بعد رودبانی ازبکستان هست این Tojikiston ha? Tojikiston ekan do'stlar. 45 so'm ha? 45 so'm ekan. Ichi oq serisi mas. Ha, oq rangi. Anin O'zbekistonning rodbani bor. Qaysi? Xaltasi 55 so'm. Rodban O'zbekiston. Mana Rodban O'zbekiston. Mana Rodbani O'zbekiston. Xaltasi 55 so'm. Ya qo'pchash 55 so'm buday. Sifati behad yaxshi. Behad nag'z buday. Sifatash 55 so'm bo'lsa mana 25 kg. Shpaklovkam xuddi shu narx. Shpaklovkam xuddi shu narx. O'zbekiston 55 so'm, Tojikiston. Qaysi mana bumi? Mana O'zbekiston 55 so'm shpaklovka. Ha, shpaklovkash 55 so'm. Tojikiston ham sifati zo'ra 45 so'm. 55 so'm ekan do'stlar shpaklovkasi ham. Bu ham shunday ha? Tojikistonniki ham xuddi shunday 45 so'm. Bu shpaklovka. Tojikiston shpaklovka. Mana shu Tojikistonniki. 45 so'm. 45 so'm. Mana shpaklovka Tojikiston. Kley, plitishniklar. Mana plitishniklar Tojikistonniki fikstroy. Xaltasi 35 so'm. Sifati yaxshi. Yalinchash 50 so'm buday. Bu ham Tojikistonniki birinchi sorti 45 so'm xaltasi. Yakun sort usilini kley 50 so'm buday. Yalinchash. Sifati zo'r yapli. Shoshilmay aytingda, mana turbovi diametrash 50 buday. 7000 so'm bo'lsa-day. 7 so'mmi? 7 somon metri. Metr 7 so'm. Haftada shoshish. Yozda somon metraj. 12 so'm metri. Yuzligi 17 somon metri. Habda somon sad diametr. Habda somon. Bular stiklavata. Ha? Bular stiklavata bochka uchun. Bochka baroy bochka stiklavata 1 donash 12 metray. 150 somon. Yak donash 12 metr 150. Bir donasi 12 metr ekan, birizi 50 ming deyapti. Tak. Bular eshik uchunmi? Bular lista. Mana listo emas ejaba. Bu nechiga nechi? Bular listo, bular 2 ga 1. 2 ga 1, 50-60 namudi bor. Bir donasi 300 somon, yana arzon bo'ladi. Bir donasi 300. 300 somon. Yak donash 300 somon buday. Chand namudash hastaymiga? Oldin ko'rsatib. Guli har xilmi bularni masi? Guli har xil. Mana. Har xil namudash buday mana gulosh har xil buday. Yak donash 300 so'm bo'lsa-day. Nechiga nechi bu? 2 ga 1. Dubai yak. Mana 2 ga 1. 300 somon. Tak, namjaba simo emasday. Bu simlar nechiga nechi endi? Bu simlar biri 6ligi bor, Yago shash, biri 8ligi bor, yago hash, 2-2ligi bor. Dubadu. Narxlar qancha? Bu duy xashtasi. Eng baroy tiplisaya stalnoya zangami xurdagi. Aha. Narxosh 19 somon. Ya kilosh 19 somon. 19 somon baroy tiplisaya stalnoy. 1 kilosi 19 so'm ekan stalnoy do'stlar. Hammasi bir narx ha buni. Hammasi bir narx. Biri 6, biri 8, 2-2, 2-8. Biri 6, biri 8, 2-2, 208 ekan. Stalnoy.